Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok kay ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Itagagayem, sagutan da kayo iti sabali manen na parang iti panakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. At do'y iti istorya ngayon Kampinolwan na matimat ni Doming. Dito'y drama tayo, Doming. Mabali namin. Kunaklano asino itayan ti umay. Da kayo mo't gayam, Mr. Kaasay. Awan, Doming. Kagawad, kunak kuma. Nabayag ngaminan ka, di na uli apa nagmi-meeting tayo. Saan ka pa yung matgamin akagawad iti? Una ya. Awain. Jak, paikit din malakit no kaano dahi di? Idi 2018, tinauli. Unsa. Okay. Kumusta nga gaya man ti foundation? Dahil nga road, ti paspasyar mi kan bakit ko. Agbyag manan. Adan update tayo. Kasta aya? Kas na ipadamag, nangabak ti Vice Presidente tayo iti recount. Sana ya? Iso na lang. Tasaan matabas ta sumukat nga agtugaw. Taado pa iti proseso dita. Kat kas pag-amu tayo mat, ati pamilya na ti source. Ano pagtaodan ti pundo dagiti na ilunganong idi na foundation. Uy, naturog lang dagiti a foundation. Gapo ka dagiti di ninamnama a problema ang nakataktak. Dahil nga rod kat. Nataktak wano na preserve manan ti mairwar pela kung maidi a pundo. Para ka dagiti na bukala foundation nga agpaay kada tayo a Pilipino. Agkat ita, naring manay. Awan Kati sa tiga po na, ang nariing mananda tao. Irigat na, kastoy pa yung matipanawin. Sus, dahil ito yung man coronavirus disease di nakataktak iti amin. Nga roda, at dalapta tumpwara pa kataktakan ti amin. Ano jak mariraw, taon 2002 pala inilang rugi anabukal dagiti nakadano a foundation. Uy, nagkukwartahan dagitay tao aman ng gundaway idi a panawin. Kat na, mano a dekada nga tinaglabas. Natay paikit din na hindi nagkaunaan ng bukbukal kadagita foundation. Hanggang awan piman tinaururay da. Terigat na, simursurot meten anatay dagiti binukil da foundation kunam. Kahit adamanin simukat. Aging ka itagsasalupangan dagiti grupo. Ewan na, tanalaka nga ron ang maalo ko'y dagiti tao ano kwarta ti pagsasaritaan. Nang runa lang nga ruden no dolyar ay sos. Una niya. Ne, adon kay nataltalang gutang ta. Ibagamon mo na ti good news. Magagara na kaon. Medyo nalami isti panawan. Awan na ti kwa di taya. Kamamon. Hindi kaya ba yan? Nalipatan ka matapagkapyunan, Mr. Kaase. Ay, mabilang, mangirwara kiti ka pa. Pagkapita man, bayat na pagsaritaan ta na good news mo.
oras ni Mr. Kaase. Nakakapila kung naman lang masinsinito na nagpakada. Hindi ang sasaron ng itidamdamag. Pagam hamayat man na dyan bagpagana. Gusto. Panawon itan amairwar di pundaw. Ang nabayag ka nun na nag-mature, iti naka-deposit pa na bangka. Naka-time deposit ka nun kat na dyan. Oo, ay, mania. Nadwayak sa pagkit di kadang nagsasarno yung bagbaga ni Mr. Kaasay. Mga gusto di ko na. Ado ita ti agkurkurangis. Gapo kadang pinapaspasamak alak down gapo iti COVID-19. Tanay. Umayon ti 2021. Kasanon no pastilata. Kasano lang ti panagbiag no agtultuloy ti panagpababati ekonomiya. Ang jaki busenan ito yung kape. Ay, na. Ubayan, tutulogak. Nawayak lata maturog. Panapan manan ni Rosa di Poliraria. Ang taman na tayo ito. Imbang, sana na-declare biktima ti COVID tayo dyan. Kaya babalin lalat alamayan iti upat nga aldaw. Nimot Mrs. Kaase di sa nga ili ni nanang. Iso asan anak ka umay anasapay di punirarya. Nagsira da nga rod iti rota kan Mr. Kaasay. Uwan ka no, tapno makaduda iti makasarita a tao. Saggay sanda ka no amapan kasarita dagiti coordinator idi iti foundation nga impagpagnada. Iso malagaya. Nagwaras da nga rod Uwan ka no. At dato ka titunggal may sa kadakwada a higher officers. Isudan a mismo ti aggargaraw. Basta mata talaga. Pada na yun na sakripisyo. Nga, sapay ko matapudno adandan inti release. Ni, anya arinis day tadom? Release ti korta Day ta itan. Apay? Ad-ada itan ngawan bilib ni tatang. Kaungat nanto pa yan ni nanang. Anya? Amamatan, namidwan anamati kanumat ide ni tatang. Itijak ang mga po, kalata dinan kayat. Nagbalin pa yan a pilosopo, kan number 1 nga oposisyon ditan. Talaga ka no, final na ito yan. Nga po iti kaado ti tao ang mabalin nga agbisin. Nga po iti COVID. Gundawayan da kano itan, dom. Kasta ti kuna ni tatang. Dakkel ka manan a pagrasunan dati COVID. Aday ti pangkumbinsir da kadagiti tao, tapno mamati kan sumurot daw no agkamang da iti foundation. Talaga kasapulan ita, ti pamataudan dagiti tao iti pagbiag da. Nangrona no awan mo't dagada aso kayan da, tagmula da kuma. Kangrona nagiti naawanan iti trabaho. Dayta ka no nga rod. Kat, anya timbaga ni Mr. Kaase. Mag-meeting ganto kano di tinagbugsutan. Iso ngayon baga, na i-coordinate da iti barangay. Tapno awan masao ni tatang. No kasta agbiag manen data a foundation Mrs. Kaase. Un chairman, iso nga rod ano mabalin. Sumurot ko maamin abo marangay. Wano, agkamang da kunak man laangay.
Sayang, ti maitid na benepisyo. Ngamo, Mrs. Kasay. San tayo ang mabalin at pilitan na kiti tao? Nang runa no adamutan nakadidigraan da. Ay, sa balitan, chairman. Talaga apanawanan ti release. Gapo iti kubid. Ay, ado lang amin dagiti dokumento. Anaskan man na mapabaro ta. Ay, kwa. Narigat na itang ibagbagayo ka na kiti tao, Mrs. Ang mga no masalit kayo. Ha? Unay day ta masalit ako na yung chairman. Sana kamang balbalaag. Ngimsan nyo kuma apang namnamaen launay dagiti tao taka-asi damay. Na, chairman, iti kasta atono ti sarita yo, kas lakit din dakas, ti aramidin na eh. Awan ti dakes ngayon baga. No diket, kayat kula asaan kayo ngagpilit kadagiti sumurot kada kayo. Respetuin nyo latan ti pangedeng ti tunggal makasauya. Kakaasyan may nga ron ida, chairman. Iburburay may ti kabailan may. Gaputa maasyan kami mo kadagiti kabaranggayan. Addaak ditan. Kaasi kayo lang nga rod. Rumbang la amang nga asi kayo iti padayo at tao, Mr. and Mrs. Kaasi. Huwag mo, chairman. Kan na niya nga mapalubusan kami kadi iti assembly meeting dito barangay tayo. Ala, mang-meeting kayo lata. Ipakamuyo ka dagiti kabarangayan. Umay tula dagiti mayat nga umay. Ket kasapulan may ati kooperasyon nyo, chairman, for security purposes. Wen, bayam tay baga kini kagawad Portugal at chairman ti Committee on Peace and Order. Tamitingin na dagiti barangay tanod. Ano siya, adaak lang ititeng nga lakay. Ala, sana dakas day tabakay. Nimbag to lang adda agdepa-depa nga aganawa. No adda aga apa nga kontra. Apay ko mga depa-depa at nay. Kunam nga agyan kay titeng nga. Di kay tasawon deta. Adda kay tinagbabaitan dagiti mamati kensan amamati kada Mr. and Mrs. Kaasi. Apakairamanan na ni Domeng. Awan, agdua-dua akit nga rog iti dayjayan. Di apag isuje ko na. Takas lang amin makikita ko di mabalin ang mapasama kiti udi na. Adunto ti aga-apa. Nupalpak manundi ta from the foundation. Wan nga rod kat, kas iday. Nagpinerak iti rupa ti agasawa nga agnagan iti estong kanbitang ni takapangibang a barangay. Wine, dayjay tinabatan nga example. May saak met ide anamat pati kadagita idi una na. Takasano meeting dita, didoy ken ijay tinararamid da. Day nga rod ti jak malipatan. Ta sumursurot ak met iday. Amin kayo ama ko na nga opisyal ti foundation iday kat mapan kadagiti na duma-duma aluglugar. Una, tapasyaran mi dagiti lumugar, ket agawis kami kadagiti agkamang. Ngem, ayan nga itan, dagiti panamnama mi kadagiti umilay. Day nga rod lakay. Adon tinatay, akayaringan dati nakanganga nga gurura iti grasya ama nabtuog. Lalakay ken babakit tayo na nagkamang ide. Senior tayon, ket amangan numatay tayo meten nga awan latat mauray tayo ija ibagbagada ag grasya. Ala, nasaya at mat namang meeting da. Agdungag kay tumot kas barangay official ti barangay. Uray mat sika Agyan kanto ititing nga ako nam. Ay, wow! Ngam, sa anak tong agdepa-depa Sa anak pa imot lang agkabaw lakay. Mayat nagado tinaipaskil apakdaan. Wine, kadwak lagi ti barangay tanod at imulo nga nagipaskil.
Kapno adun to ti umay maki-assembly. Talaga, mata. Full support ka kada misis ka, asi. Alright, saan mo dakas ti bagbagami? Ala, sapay ko matagpay sudaytan. Sa anak ako mon kontra, Dom. Nagtulag kayong sakit ti kinananan. Kastamat ti sang kay bagana. Nasa umon. Ngamne, palagi pan kamat, Dom. Di ka unay pa-involved dita. Tapno di kan to may ramraman ama kundi na no bilang laang. Kita ito. Ay na, saan kamot ako nang, Dom? Amok ang maawatam, ti kayat ko asawan. Kas na ko namin, ano ti mangyagyo apagsayaatan, no agatendar kayo iti assembly meeting, nga angayan minton bigat. Kang runaan na bisita tayo ni chairman, isonto ti agsao. Kumayon, ayan ni Chairman Gostay. Kontra mo. Tama kita. Wan, kakabsat! Ti chairman, ti foundation tayo, ti kaya tasawan nila kay ko. Akalawag ka naman ka. Masapon ka na. Ala, saan kami ngagbaybayagan kakabsat? Basta inton bigat, wen. Agkikita tayo amin, Ijay Plaza. Wow, dapat. Mayat dumay. Yan yan na lang. Agbadon to kano iti Pilipinyana, dagiti kamkamang ti foundation para intun bigat. Uy, bilin ni Chairman Saltaw. Saltaw. Oh, ama ka na maisalton to di tata. Oh, ang agure ka. Rita ka di tinagan ti chairman da ita foundation. Uy, nanang. Kasukat na di Mr. Agtarap. Asino mo da ita Mr. Agtarap? Diyak man lang nang nangag dita anagan, hindi nagbilib mo't ni tatang yun dita. Uy, ni Mr. Agtarap. Ti kasukat na di Mrs. Corsong. Oray dita Mrs. Corsong ay bagbagam, diyak amaw. Ado kaya mo, hindi nagsusukat. Aduda ah. Ni Mrs. Corsong, ti simukat iti da di Mr. Sukram. Na, aga sa may gayam, titinartarayan dita foundation. Natayang nagitim mo na nagchirchirman. Uy, nakaramutan di foundation, iti kabayagnan. Sayang ah, saan daan na uray. Ay, kaasidamot ang road. Wala nang. Kat imbag, ta si bibiyag pa mo, na Mr. kan Mrs. Kaase. Isuda mo't ita ti mangkit kita iti pagimbagan tayo. Di yu iraman, dagiti di pa'y namati dita. Ala, sapay ko mga road. Tandan to sumangpet apag namnamaan intong bigat. Addan to na lang. Ay, gayam. Addan tumot umay a pulis. Ah, Nakikoordinate ka no ni tatang para ti kanayunan na seguridad. ay katuan mo't. Nasa una kanyak dayta. Ala, tay ko na dumeng. Sapay ko ma, tagpaypay so daytan. Natamo tayo na foundation, pagsaya. Ala, agtugaw tayo kuman kakapsat. Agsaon iti sangwanan tayo da Mr. kan Mrs. Kaasay. Pangurayan tayo iti sa sangput ni Chairman Salto. Undaway da kanaon. May samot kami nakabaranggayan, nanang. Wal, tanay, nagado tayo mutang. Ay, anya di sasaon ito, jay may sa miyembro. Diyak maawatan, di kinunan na nga isot ti kadakkalan iti nasingen. Apay, ada aya pa utang ti foundation. Day jay? Saan apa utang? No di kat bayad ti ID da jay singsingiran da nanang. Karaman ka no jay ti bayad ti shipment kadagi di patpatulo da dokumentos. Kasta ay nanang. Kas makita yaw. Naka-ID amin dagiti nakapurmal ti suot da. Dagita ti talaga ang miyembro. Aya. Tani. Addan sapay kanuna pan nagreklamo di ili di malam. Kasta aya. Wan. Imay ije balay di tao. Kat imbaon sama ni tatang yu di ilay. Sa itay.
Nagsapa mat nga day mawag ka ni tatang yaw. Padanag. Nay. Aksin niya si Meduming nanang. Mapanta ka no jilikod. Ala, umay kayon. Apay ngay. Tas naglumong tamal. Rosa, di nagguyo din anan eh. Ipapatiklerak. Ay, dala si Mang Punta Pulis kasi kailan natarantangan yan. Ay, kakabsat! Nay, Dispensaran niyo! katukada ni Gusto. Nagsa na matuloy tiniking wino assembly di foundation. Apay nga ta. Nanan, Ay, Rosa, ay. dito kayo. Ah, Dumay. Dumay. Abay ngay! Naon ba? Bulmit at maristaran na kami. Mister Kaasin na dya. Ayaw mo. Kakasiyan bintubay. Nagitipakan niya Pilipino. Allah. Apa yan dong? Tiliwan mo ng tipulis na Mr. and Mrs. Kaasin. Uy, tama nang naasid ang amin unay. Nasubraan da. Sobra ti pa nang asid ang Mr. kang Mrs. Kaase. Sobra. Ano dyan natagtagainap ko? Palso ka dit agad yung bagbagan ni Mr. Kaase. Ditan papagayam tinaggibusan di sabali manen na parang itipan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo. Ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo gun ko na. Tigre, padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayot na ita. Mabalin, padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontra bida, ken observer. Di yung arod liwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabali manan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. At do'y ti pakasaritaan ngayon Kampinalwan. Ti Ugsa, kani Chairman Gusting. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Adak mo na ni ti porsyon na no sabino kat agpalyaman ti panunutan. Awan manan may surat kong istorya. Ay, na ito, hindi sana mapupukaw kanya. Sagat tirananam at nurugya akong tiagsurat. Mayap mo't ket di. Tayo ti pan nakairidot ko. Adan tumutan agrusing abin ini ID. Nga isumat ti surate ko na makariingak. What a life ti manurat ako nada.
Kasto iti biyag ti manura. Oray nga tayo tugtog mo ti ulom iti adigi no awan sumrak iti panunot nga idea. Awal lata. Ops! Poko-poko tuglag. From the stranger. Sino nga ta? Tommy! Nalpas ka. Ang daman managtakay. Ay, Siriring ka! uwan tatang. Mabit lang. Umayag. Good! Ay, na kayo, Mike. Ay, sobra kayo ah. Okay. Umay kayo. Mabit lang. Tagtimpla akit kape. Agkape tayo. Ramanan niyo. Tamang ano na tamnay. Basit lang tinkabil kong asukar. Kaya manak. Ano ito ti sugar tatang ni? Ay, husto kanya kletuyin. Sa anak unay nga gas asukar. Ayala, pasensya kayo. Saan na nakaluto ni Rosa iti pancake. Nasapa kami na rin mo. Ang tadaawag na dyan, nuters. Ay, won. Nasapa mo't ni mawag kinanang mo. Sana nakagidan. Uwan tatang. At doon sa mapandaala na bangkay iti ospital, may masayan. Alakit mayat nga rod. Wali kasano. Mabalinan ti aglamay. Wino agi masayag. Nga madalat at social distancing. Uwan na tatang. Awang gayam. Imayak ta si kakumapaylaan ti matao iti barangay hall. Ada ABC meeting may. Katamangan no awan manen ti agduty akagawad kastamutan ti barangay secretary. Uwan tatang. Agdigos ka nagrubuatak lang. Sige. Ibusik lang ti kape kat mapanakon. Nakarubuatak lang. Mapana ko na yung barangay hall. Ay na. Okay nga yan, bumabait na ito suyab. Wala nga ito unag. Mapana ko no, iridip ka. Sure kayo, Chairman. Sumurag kayo, Mike. Wen, hindi nakman bugta-bugta kan tadi kan tuhat patiltilan. Ay susina. Og sa kan aling daytan ko naman. Jay launay matapang nga aling win og sa. No awan sumurot. Datay latang arudan kagawan. Ay, wala kagawan. Narigrigat mo't lang, ano tayo unay? Wunmut. Malaksid nga adu tayo nga agbibingay. Naariwawa pa ino adu tayo. Madugsak dagiti ano pun tayo. Gusto kayo, Tirman. Alakit, tagsagano tayo aruday. Mamarbangon tayo, at masapsapa tayo, makadanon iyay barangay Simanta Maria. Bantay san nga barangay. Di mamut di sasawom si kapay tagaw awis. Dagasindak tulatan kendumeng. Tangay malabsan nyo mo ti balay me. Ay, uwa, Chairman. Ang isagana kong matiniti, itugot ko nung madamdama. Ay oras siya ka. Mangitugot tayo ti balon tayo para ti talungal dawain. Well, sana balita, nabili niyo mo ito ni Kagawad Ansing amang kita iti barangay. Wen, awan pare ko ti dayta. Kaya na. Apay, anyaman tinaknakan yaw. Nakalagip kayo man na mapan kundi anop, iti bantay. Ay ado ka no, ti maano pa ni Jay bakit? Alingo kas kadaog sa kunan ni Kagawad Padtok. Nga banda ka namot kinatatat lagi jay. No saan ka no akayat dagiti og sa ti agpaanop, agbalig ti langada. Anya. Mamati ka mo ti dayta. Isumot ti istorya dagiti nakapkapan ni Jayan.
Nusan kano agbalin abato, agbalin abilit wano baklat. Adulamin mo dapat patimot. Awan day kaitan. Ay, sos di kag butang. Amang ano na kayo mo tiagbaliw tilangada? Ay na bakit? Di nakadiupayin na sumulot ka na kagawad padtok ken duming nga ganop iji bantay si Manta Maria. Kasi tinakunak, di kay mabutang ayang amang ano na kayo ti maingkanto. Kat saan kayo na makasubli dito nagbugsutan? Adulamin. Anya ko matika buteng mingay. Atap dagiti nga ayo. Ken nairan ta para iti tao no makatiliw ka kadakwada. Taraon ti tao dagiti anabiyag. Hala, da kayo na tati makaambo. In kayo nga rudan. Tida na agaklaan. Ang mga no saan kayo na makasubli si bibiyag. Uno nagbalin kayo na bato ijay. Ah! Ay na, Domeng. No siya, mamati akiti na istorya ni Nanang. May papankadagiti ugsa ken atap nga ayop iji bantay si Manta Maria. Madagam ka no dagijay, kasla engkantado. Istorya lang layta, Rosa. Mamutbutang talang tapnawan na ganop ijay. Nga ta, Uy, ada ayamat kasta. Istorya lang iti libro. May sursuro lang kanang iti ubing layta. agan-anad kayo nga rin tatang, ha? Saan mo nga't adaywan? Uwan ka di. Ay una yung kaskam la ubing nga mabilbilinan. Natural, Saan mi nga rod akayat ken nana nga dadakas ang mapasamak kada kayo? Uy ni. Apay, kaya't mingarod mo't ayang adada ka sa mapasama kada kami. Da kayo, kat di mo. Ken kuma, saan mo atuladan ni tatang? Asaan ka no amamati kada kita? Ay, sorry ang uray sakrosa. Nakurang ti pamati kada kita nga inkanto. Naikaga kami na nakasabulam. Agraman ti uniforme ti hapon ako nam. Mayat ang arod. Karaman pa dito yan ti cellphone mo. Kanto power bank mo. Ako na mo itugot mo. Ay, wulin. Kasapulan day ta. Adang rod signal ti cellphone. Hindi pa panan niya abantay. Ay, uray bantay no asid naglakit di iti silside. Ada signal Sa bagay, mutkit di Ala, dagitay makan iti lasod di talong aldaw. Ay ada dilata dita. Manulaeng, yung kargak iti bakpak mo. Sana dagsungkot nga road. O di paawit ko kada padtok genduming. Anya? Total. Para mat kada kami atalo day ka. Iso kun adamutin posporo kun lighter dita ang kargak. Adapay kandela. Good. Talaga a Girl Scout ka bakit? Ay, Amom yan. lagta dagiti pang emergency. Ay, madagdanagan nagtunggal mapandaganop nanang. Sakat ije pa ibagbagada abantay nga daing kanto na. Natangken met ti ulo na kitag katugangan, di ba yan? Isupay Uray ni Duming. Saan amamati ka dagiti inkanto? Adda tayo kanon iti computer age kan millennium. Ngam narigat mo ti saan amamati kada kita. Nang runa no napanagnaganan nga adda. Isu nga rod. Hanggang ko na ni Duming. Kasta lang ti ibagbagada. Ta isuda lang ti makaanop ijay. Ala, agnakam to no dadaka sa mapasama kadakwada. Naimbag lang no makasublida si bibiyag kan normal a tao. Anya? Ay, Kasano no may sadanton nga ayop no bangkay dan. sumangka utro mat nga mindya ama mapiloso po. Di kay lakit din narapdan ngamin ni tatang. Asos, malapdam tukit din. Kas nagdi mo am mo dya amam. No puraw kunana, puraw talaga. Pulos din to agbalin na nangisit. At datayo ni titing na ti
Romney takabagiran tiraman gustay. Nagawad Doming. Di kay una agdildilaw dito. Apay, Mike. Apay kumaama di, kagawad pa ta. Amoy mo tatatat lang dati abatay. Ay, Aday mo kanto. iso aya. Ha? Ha! Naimbag nga oras yaw, bagbaraw! Ayos. Sino na ito sugab ba kagawad pa ito? Jesus. Siya nakasugag ba? Ken, awan na pagimbagan ka na kayaw. No siya awan. Ano siya, kat danumlaang. Muntoy nga rudan na mawawa ka. Na magaan ang dawat-dawat ka. Ay, awan lat may ko nga uray danom. Ay, di kayo una, Chairman. Saan yung am-am mo ni Ina si Gondina? Amaw. Sino na ka di, kagawad pa ta. Isuda ti forest guard dito kabakiran. Aniya? Forest guard abakay? Anya ngay mo ti kay kaya na. Sumating ka man, birod! Birod nga. Isumay! No babae! Birad! Kunada! Yung tanay lalaki ka! Birod! Ay, susapo. Aglalaok. Nagadulaki din aya. Tulan kan tulagi dinalak-lagayan! Na. Alagit din! Baraw ang guwapo! Ataw. Itin mo, tabalon mo, at ano? Oo na, mabitlaan. Ay, domeng. Ah, Tawat balong ko dito. Itid mo king kwana. Kumusta nga tanda giti agkatugangan, nanang? Un nga rod. Saan na ta maikatidanag ko? Kasla ar-arot upag tidakas ang mapagtanda iti kanto abantay. Mas daawak no kasano nga inkantado dahi di abantay. Kaslanagan mo ti Santa tinagan na. Bantay si Manta Maria. Kumaano bantay sa iro. Sigon ngamin itinangag ko nga istoryada kat restricted area day chay, nanang. Kasla forest reserve. Saan ang mabalin ang singaan dagiti nabiyag ichay? Basta aya. Masalsalak ni banday di akabakiran. Iso nga taa. No forest reserve, talaga may parit ti aganob. Agpukan iti kayo. Agala kadagiti wildlife nga agpapan kadagiti sabsabong ijay. lapanan ni Chairman, kagawad pa daw. Amok man. Awit man matay pa na nagpadaya dita. Dak masiputan na. Saan narumbang nga madayong agmay-maysa? Umda sa pakabasulak no dakas ti mapasamakin ko na. Kay talaga. Ang mga no napanitidan aw ang nakita tayo idigalman. Mabaling. Ha? Nay. Adda ka may Apo Forest Guard a Girl Scout. Wow! Ngamay! Andangas kan nga ibilin kan ipalagip ko kada kayo. Anya ka ni Dayjay? Ibilin ko kada kayo. Ang mabalin nyo lahat dati aganop. Ngam! Nikirikan nyo nga ano pan tay katayagan kan kalakayan nga ugsa. Kan! Bimalito! Idudot na! Adda kas jay? Ada! Sige! Aganop kayo! Adda lang! Dagiti makita yun dita! Ngam! Ulit! Noan niya timbaga! Isot tungpalan niyo! Ay, nagpukawan kagawan. Unrad. Ayan nga ni Chairman. Baga at ako matimbaga ti Forest Guard. Palikot ko nga ron. Sa dinukit di tinakadandanunan nan ah. Dua nga ugsa ti adda iti danaw. Natural.
Tidakdakan ti punteriaan. Binati konti pa iti panak. Punteria tinagpautan ti matana. Itan. Abaw! Nabaliktad! Sus! Naggasat kan gustilo! Si kapay lang tinakapana iti ugsa! Ay, anyat makunayo dumeng, kagawad patok. Oh, agasin nyo rin ka. Marigatan tayo pa'y amang ngawit iti karne, di og saan na ano pa. Kasla madubulan nga orbon ti baka ti karakal na. Kuha, chairman. Ay, awan, kapoy kayo kit di ah. Kuha ka lang. Di, Ay, partakan nyo kit itibag na. Nya ako. Magagaran ako na mangisang pa, iti ginagbugsutan, iti naano pantayaw. Hehe. Itabang pa yan nagasat kayo anapan naganop lakay. Mga road. Amam siyak, di nakapana iti bulog kanidakil nga ugsa. Kasla nagparti tayo iti urbon abaka. Isupay ah. kuha. Ang naimbag tasan anagungot ti Forest Guard a Girl Scout, chairman. Nagungit ko nam. Kasto na tatang. Nagparang radya forest guard. Kat adda balaag na kada kami kan kagawad pantaw. Anya day ka? Anya day di abalaag na, Dom. Unag paisong, anya day jay. Kunana, aganup kami iti sabali. Wano, pinalubusan na kami. Basta saan lakit di ati lakay nga ugsa. Anya. Uy, chairman. Sinapol da kayo, ta ibagami ko ma. Yung naladaw, di masarakan da kayo. Tanapahan na yung mutin, ti kalakayan nga ugsa. Ah, Naimbag man ta nakaawid kayo pay. Mahon nga raw. iso ah. Pat-patin nyo mo day nga. Ah. Matusa ka, Gustin! Anya day. Langad na itubong iti lapayag ko abusis ti Forest Guard ah. Gustay. Ah. Abay, aguray ka. Anyat na pasama kan ka, Gustay. Ay, ala, tatang. Ha? At damat Sara yun, nakaslaog sa. Na. Ha? Paskan, chairman. Ay, ado laming ibagbagaya ba itkid no? Ari ka po man, ari ka po natuktok mo. Ah! Ay! Dangag pa iso! Sarakon! Saan? Dito sa Gustin! Ha? Sika, kikasukat tay lakay kan bulog nga ugsa! Wow! Di kay tumot ngamin mamatpati. Di nagsara kayo ita lakas laog sa... Ha? Ay, ni tatang. Nagbalin kampay idi nga ugsa. Ugsa nagsara. Ditan gagayem tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Insurat ni Lubimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anya ti panagan mo ko na. Tigre, padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayok tayo ta. Mabalin, padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin
Doming, mabali namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arot ni Waya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sa balimanan na parang iti pannakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan ni Doming Acarnero. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Dakmot amot ti ending to istorya kan. Ay, dito yak kaya mamental block. Ay, iso malagaya ma. Sumalin man ngaminan ti panagaturturog ko. Isardan ko pa nga ta. Napilitan. Sigurado nakamulagat ako nakaturog. Ano din baga ka? Nakamulagat ako nakaturog. Pustaw. Kasiririing ng iti matak. Nga, nakaturog ti darak. Ay, tempo lang ata may makinilya ko. Ay, mali talaga. Irido, kumalangan. The best. Adamanen ni Prinsipe Domenico nga agar-aram iti anak ta prinsesa asawa ka Reyna Sofia. Wan, ada ka di man ang sagot na abalitok ni Prinsesa Rosita? Yakam mo. Sa ore ada. Saan ko apagan ano? Ado ti balitok tayo di ti pagarian gustiso. Wan, saan tayo apagan ano ti regalo ti palangguad nga oray pa no Prinsipe iti kabak na nga napagarian? Talaga asaan ko magustuhan daya Domenico. Kaslabani ko kunamlan may pait na amin nga angin no isutag sasao. Nakalaslas taog. Nung kuna ni Prinsesa Rosita, asaan ka numot at talaga analastop? Napakumbaba ka no kasarsarita. Pampanunutek tupay no anyat pamayak. Tapno agkorno kan agbaintumod lakada tayo. Nga oray no napangpanglaw tayo. No napangpanglaw ti pagarian tayo ng ti pagarian da portolas tawag. Sa bali matimbaga amon anagan ti pagarian da asawa kag gustilaw. Kasjay ti may bagay anagan ti pagarian da Portugal. Ano? Ngala. Gusto daytan. Ang mga nukilaat nga umay dito iti anak ta. Mapagura talakit nga ro. Ay basta. Ada pang panunudek. Agkornon tumit lang dayi palangguad a prinsipe. Agbalinto akas lakarniro an naulima ken managbabain. Kabaliktad to ti kinapalangguad na ita ti pagbalinan na kalpasan ti aramidek. Adan na panunod ko. Anya dayta. Ibagamot kanyak Ay sanpay. Narigatin. Tama nga no ikismis mo di man na nauadama kat maibaga na kinirusa. Anya. Si kaamot. Pagatapan nakpay iti madi. Mala. Tapno di mo mat ko na
kang ka iti pagpampanunodam. Ay, parigatan nakpay lang agpanunot. Tapno mawat-wat na ita panunot mo Tadi ka daras agkabaw asawa ka Sofia. Alang aruda, ni Bagamon. Anya dayta. Saan aya? Ngadda pa kasaritaan ti taraken a karniraw. Wan. Tati Karniro. Sigod ka nung analastog. Nalastog kan palangguad ti Karniro di ununa a panawan. Ngam, inabak ti may salang at tukak. Kasjay ti kayarigan ni Prinsipe Dominico a pagbalinan. Agbanag to akas la karniro, kalpasan tinapanunot ko nga ramiden. Kaya't kung tumot nga tan, apara iti anak da. Anya? No saan to na palangguad, mabalin kong tulatan na baon-baonen. Ure anyan to ti paramid ko kat mabalin. Amangan no mabalin to pa'y na baon-baonan kan sinto-sinto kan ni Timel. Anya? Ni Timel a janitor? Ay, nalalam. Ah. Agbalin to apakmer di amin nga oray pa'y ni Timel para sagsagad lang dito'y palasyo. Laklo nam to'y ayat ko pagtamlak a Prinsesa Rosita kuli pagpagkayab-kab. Agbalintaw na napintas ti may surat kan may balikas nga apelyido. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Domenico? Nagalas ti apelyido ti ama mga ari nga impatawid lang ka. Kayab-kab. Nagalas talaga. Imbaglakit din takabaliktad ti langam ti apelyido ang natawid mo. Nagasat ka. Saan ati amam akayab-kab ti imalaam? Nay, uyawang matan ti amak nga hari, Prinsipe Domenico. Ay, dispensarem. Imbagak lang ti pudno. Pakabasulan ti saan na panangibagay ti pudno, Prinsesa Rosita. Nene. Naglastugan ti para sagsagad yun ti palasyo yo, Prinsesa Rosita. Kundi dayeng tayo nagsagsagad. Basit a tao ni Timal, Prinsipe Domenico. Ngam na respeto kan naragsak ka tao. Mas lakid din, mas nasaysaya at atao ngam siya. Tsak mo't imbagasan ka nasaya at unay a tao. Siya ti kasayaatan atao, di pagarian may. Ano, ti agrukbab kanyak adama. Sanak nga, agdadama. Anya? Pagan alok nga itagpili ka na ganyan, nagmumursa nga dama. O, reawan mga asawa Asaritak man na ita Timel na janitor yaw. Naimbag nga orasyo, madaydayaw a prinsipe. Nadayaw ka. Amom tiyag korno kanya. Kasta man. Tapno amom, syakto ti may sa kanagitag tugaw iti trono. Ang mga nuso kataktupan ni Ari Gustilo iti trono na. Anya? Madiday tang ibagbagam, prinsipe. Nalabid ka. Anay ko. Nay, sus. Nagado tinakita ka bituan. Apay akin na to sanak na. Nayunak pa. Anay ko. Agparisan na kamuol. Di imarag kami timuging ko, Prinsipe Domenico. Unay alaad mong Timel. Naasawak ton ni Prinsesa Rosita. Saan kanton nga agbalin a janitor dito palasyo? Papanawon kanto dito. Anya? Ay, saan ka di amadaydayo, Prinsipe? Awan tong titimel dito yung palasyo. Kasyan na kumawat amadaydayo, Prinsipe. Palangguad launay deya Prinsipe anak ko prinsesa. Saan mo't unay amak nga ari? Di mo ni kalintigan.
Nakita ti pa ng katos-katos na kinitimal a janitor. Ha? Ibagam to iti day lastog ken palangguad nga agar arab king ka. Asaan ko akayat nga iso ti makaasawa king ka nalawag. Ha? Nalawag ti baga. Ket no kayat na magustuak tumutlaeng. Ibagam akarkaritek iti laban. Kalabanan yun ni Prinsipe Dominico? Wen, ngemsan asyak ti makilaban king kuana, no di ket ni Timal. Anya? Wen, ikak ni Timal iti kundaway na makabales iti narami daya palangguad king kuana. Ha? Ni Timal? Makilaban kin ni Prinsipe Dominico? Mangrabrabak kayo, amak nga ari. Sana ka mangrabrabak. Wanya, ibagam to king kuana deta. Agdinamagan dito'y paggarayan ti panaglaban to da Prinsipe Dominico kuntiman. Kasta ka di, Dama Mansanita? Bon, nakakatkatawa. Naturad man ni Timo la sumango kan ni Prinsipe Dominico. At dapatas ni Timal iti laban. Iso apat siya kakabailan ng abakan ni Prinsipe Dominico. Kasanong matay-dayaw nga rin. Mabuti ngaksa. Ay di ka madanagan. Isurok king ka teramidem Timal. Sige. Mayata kon. Basta isuro yo ti aramidag. Una, Kung tayo masigurado, nga bakit dahil dyan nakalaslastog a prinsipe. uy, nabagam daya Timal. Iti day ta kabasit mo. Dakkel to apaka ibabainan na no abakam. Ket ada papananta, umay ka. Ay, sa dinaw apa ari? Mapanta iti lugar a paglabanan yun to kin ni palangwad. Isurok ti aramidem inton adda kayo ijay. Ah, sige, apa ari? Basta tandaan am dagiti bagaking ka ha. Hindi mo liplipatan dagiti usarem. Wen, apa ari? No abagam dayjay, ket amunan ton tagpakumbaba ken agbain. Addan to gunggunam kanya. Nay, anyamat nga dayay, apa ari? May promote kanton ah. San kanton na janitor? Ha? Ah, talaga apa ari? Ayun. Sakto ti karagsakan inton mapasamak ti kahit ko. Iso ah, saya atem ha, Timal? Matanawan ta dito'y tinagsabatan ti danom tamnay ken danom apgad. Medyo adalem dita. Apag iso ang matapwakam no tumpak ka manipod dito'y ayanta. Asos, tumpuakak. Na. Ay sus, mahal mo isa kung amadaydayaw nga ari. Kastoy nay, kastoy. Denggem ti bagak ang maaramid daw. San kanto amalmes, gaputa agur uray ni damulag dita pag diswam tao. Hehe. Ni buaya damulag. Andamanan nga alun-unan nakton. Si bubusog to ni damulag ito naglaban kayo kini palangguad. Mapakanto iti 20 kilo a karne sakbay ti laban niyo. Ayak? Sige nga ba? Anya ngamin akita ti laban ti paglabanan mi. Simple laeng, pindigsaan. Ginuyodan laeng met, babaan ti tali. Sus, dakdakal nga dayo ti pakinam siya. Anyan to nga ti bahal ko ako. Day tanto ti pakay babainan na launay. Ala, agtugaw taman dito'y adayo basit ditang ngarap ti tiraas. Ang mga numatin nagtapay ket mabisbisin itanin damulag. Ay sus, delikado!
Madandanagan at dama man sanita. Di ka madanagan. Nagbasik ni janitor ni Timal. Sigurado amabak. Mga bakto ni labs mo. Di mo piksaan. Ang mga namangag ti inak arena, wano ti amak nga ari. Saan da pa'y nga mong agayan ayat kaming kin ni Prinsipe Dominico? Kasta. O sige. Di ka nga minan agdandanak Ni Timal ti kaasyak, lumaabak to. Ang mga numadusan to, no di na maaramid ti kayat ti amak nga ari. Oy, day talaang Wain, kaasin to ngagpaiso ni Timal. Paya nagmayat mo ta makilaban ka ni Prinsipe Dominico. Idin to ta langalaangan kat naabakaan. Day tama ti pagsid taawak. Imanugot latan adi nagpanunot. Ay, sa bagay. Ang mga no adamot sirib na asantay nga mo. Kitaan tayong tulangan. Wan makit di ngam, no kasta. Ang mga numaabak to ni Prinsipe Dominico. Day talaang Iswa, bagam to ni Prinsipe Dominico. Tasay-saya atin na. Tapno, isuntaw ti mga bak. Inak arena. Di ka madanagan. Masigurado mi iti amam nga ari ama abak daya Dominico a prinsipe. Inak arena. Anya ti mo yung aramidin ni Timal. Sapay delikado ijay no matinag da. Kita am donatan no anyat mapasamak. Ure anyat aramidat. Jak mayaw awan ti danan ko. Prinsesa Rosita, kun Reyna Sofia. Mapantayo ka nun, ijay pakaramidan ti laban. Oh, ala, intayon. Nakasagana ka din ti amin dama man sanita. Owen madaydayaw. Mapantayo ka nun, kunan ni madaydayaw nga ari. Napigsan samat at talaga na itimal. Maguyod na kun. Sa bagay. Ure maguyod na. Mayat na ta. Agday kaya si Dagting Arab tirangkis. Matinag tulitan. Mabakak samat. Nakaskas na aw. Saan sa amam ki itipigsak. Maguyod na kun. Nagbasit at tao na itiman. Sana mabaling abakan na. Maguyod na katalagan. Ay, pawaywayak to itali. Tapno, sana kamay tugot ng ore matinag itidaraas. Anda na, nalukayanan. Saan ako na maguyod? Nalpaskan timal. Maguyod na kon. May surot na kamay tindag. Naabak ka! Nalalayang nga tayo ka! Gaputa kinabaalak pa ya sinakayan Jay Buaya! Saor ka. Jay Buaya tinangguil kanyak. Sana si ka. Saor. Ala, tapno sana ka saor. Kahit sika tinangabak, at da kondisyon ko. Uray, tawan na doon nakakita. Asika tinaguyod. Kat naabak ka. Anya na ita? Agsubli tayo di palasyo. Anak kasakayak di tatengad mo. Anya? Uy, promise. Ipukpukaw kunto, asikat tinangabak. Bayat ti isusungad tayo di palasyo. Oh, mayat ka? O sige. May pakitang tupay anapigpig saak. Ngam siya. Una. Sige, mapantan. Sige, pardasan tibag na. Nangabak ka ngagpaiso. Angam syakti mangman-mandar ganda. Tinak sipat-sipat na. Idisugan. Saan? Anda tani taro bayan ti palaso. Sige, pag nakaray. Sige, magnaka. Kitaan nyo! Kitaan nyo, ti palangwa da prinsipe!
Naabak! Sinakayan pa yun, di kinalaban na ni Tebal! Kababain ka, Prinsipe Dominico! Saan ka na kaya? Inalilaw na Timon! Umipit kan di taulaw! Itiswakan! Sahur ka! Sahur! Sahur! Ay! Nagyaman ako. Tagtagainat ko lagayang. Kababain ka't kuman. Ditan gagayem tinaggibusan ti sabali manan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming! Mabali namin, insurat ni Leti Astudillo Aquino, direksyon Roger Refuerzo Ramirez, manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.